Sa akin na pagkikutukan na naawon na pinanumaya na sera VitiFM Suru ng Belo. Naman ito kaning o mic randua. Gaya wala tsong nga man na mukira sere na comments. Wala nga man na ni Panoy ko salasar tsong may kina lima na yata meron na numaya ni na sere. Nak kini sambul nak nanti borong wale sana VitiFM sa kinda bagi ko tu and ang anong ko na namusya macam na VitiFM Facebook Live kena VitiFM YouTube channel. Na awa kasama cukup ikan daru o Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA nanda venanumian sere. Esa na tiga bucungo niko sa semangamay na VitiFM Facebook Live sa na VitiFM YouTube channel. Scroll sumsara na comment sira wala may kina na yada ni Vanoy ko sara-sara cukup may kina Watakin na lima na yada, meron na numiyan na sere, na ekabi enday. Pinawala betul ngabi kami na porong chumay, na namni radio, sa macam na frequency, na VitiFM 92.2 FM. Ni sambil na sa suko cukup natakataka, may dapat cukup natakataka na kami ni singamoni chiniko sa bangkara taxi, bangkara minibus, embasi musali suki bale. Sa pangon ni pinakatuan ni, wiki muni na sa suko cukup na job na kami ni ko. Pangon ni pinakatalto ngabi kami ni na lubenda, ngoni buli. Kami ni nangon ni buli form 7 ni Santa Beda ni kone mata ni namuni papa ni veterongin na English sa baka tutuan ni na pangon ni pinaka. Serang ko ni nanumi juga ni kina. VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA.
Vale, na sema chukumai ena ya uongo ni viva maruta kina VitiFM Suru na Belo. Mbule minakatal nga may Switzerland na vuvale na Signa. Baka bimbiti ko pi raw na ngone o Mac kay Andy Signa. Ena vendo numi nga may bi non raw nana o Mita Signa. Rere matakalele chuko na puno may Switzerland. Ena nga nungo iye peke may vici sa pola katiko na lima na kaloko. Ena kabi ni singa moni chiniko. Na baka mbule taltungani wana maramani na loto na vasu i VCC may vunda. Ka wanga tiko na wanda tiko na dona wanga libu ni sarbanua re to kele tiko me lotoka sa pa rombuta lo lotoka merto ngole lustale ki norto base mai Sydney mai Australia ngo dona wanga libu ni sarbanua e wanda ko tuna maramango kan dobi na entertainment director sa tunga ko na wanga libu ni sarbanongo na maramani na loto mai berata te libungo vasu i VCC mai bundo susa na marama pina bole bune sema tiko mai and VitiFM Facebook Live kana VitiFM YouTube channel mana loma ni wanga sama chukuma na VitiFM vaka nuni pina ka chukani kemu ni na maramatina ni sambulo pina kana nondo be vale ni kurokede ni ta kenin to magati ko na vaka mbuta iba ka kabi. Pina kana fonga na tumo Daniel Ray Costello and I said that moon vo erosang vulnerability
Meli mana koloko ni wuti ngai vida ni tukutuku ni bibulung ko na VitiFM Suru na Belo Kei na kena vena numi ena ngai le subi ko talamai. Pinakantana takos talmanta kina lomaristo na coach na wuti wuti ni tukutuku ni ko memalata na coach chamakta da makta Diwali promotion. Bola talamika. Bertali Mike Rausoto Sikuman ni bunuan Tiveli ini Mr. Ronil na regional manager Erwaso Seloma ena bokun na sela tati ko musuka ni Sonia artu leto lebih kan disegaya artu ko tanga artu ko tesen artu winner baki artu maru tagatu na kena musuki tu na Sonia ya el siga bina kan ko na bokun Chamakta Diwali promotion saya wandina tabar bengkara bani coach and roll suwa and siga bina kan ko ni watu ni rongo antim report ke saat se bada boleh di kuah. Pinakamika Oti ni Rongo on VitiFM from Court Capital City Rodwell Road Suva with Court Sports World Cyber City Chamakta Dhamakta Diwali promotion. Hi, Awandina. Okay, amazing savings in this Diwali promotion. Looking for some electrical appliances, Rechi Alalo, Missini Sapa Sapa, Zedoni Katoni Waililiwa. Kangima, ya, Zamanga, Vangara, took it over the Bengara Bani Cots. Ayawana Sauni mobile phone. Second Sivia, ni Musuki Sartunga Ranagono. Okay, Kevika Duana furniture item, Davdavo, Metresi, Seduan, and Tevelinikana. Zavanga Vinakatame, Vakonaki Kiranavali Kurna, which you go to the Cots. Okay, combo deals, Loloma Soliwale deals, Kevika Lakumai Nikua. And a Lutu talent man and penny Damundamu. Okay, quality brands, great choice. Don't know Vakavinakasanga, yeah, Coco Campbell in the day. Okay, you have time till 7 p.m. to do shopping here at Courts Capital City, Rodwell Road, Suva today, Mataka, and Akonda Town, Nabua. Na red pen and Alako Kid, Mataka? Dina. Waka do a Baba now one is getting Mataka. Okay, tomorrow, Tuesday, and tomorrow, from tomorrow, only 3 more days before Diwali. So tomorrow, our Courts unbeatable Diwali Roadshow team will be at Courts and Akonda Town, Navua. Tune into VTFM, listening from Navua, Pacific Harbor, 1 and 2 area. Tomorrow, one chance for you to come down to Courts and Akonda Town, Navua, do shopping and also enjoy your pen in Damodamo deals. With a volume, Mr. O'Neill, the Taki and Kevin Radiko, Vokini, the Bengarami, the Nobody Singing Mataka, and the Chamata, the Mata, the Wally proposal, Sayon Dina, and the Tabaringara Coast, and Rodwell Road, is Suvanamugini VTFM, Omika. Ni sambulo na kanan reva ni lori, reva ni minibus, reva ni taxi, kiran basi kaya kimuni, reva kaya ni lori. Uni sabi usa chikubira na sa suko na job na kabi ni kuwa. Sapa kong bulutuan ni nang loma ni naman ni lori.
Pinaka turangan kira marama na beka kaya tetikibu, na chiko talaga na tarapano na vakina, sa bola ka na 5, sana borong ko kina na irong na non tapanua kina tuba sere na tingin tamuni. Pinabola mo na sama chiko mai, pinakabakalibu total energy substation official energy partner of the Fijian DRUA. Kaya na makatali ni mataka, mana pima mana pa kina 5. Kalungat